برای هر تشتمون که خیر هاتنه وقت واقع اسماعیل بیشی دیسا هر هفته سر مجارکی سر میدانکی کار میکن. ایروز مجارکی گلی گرینگ هیه مجارمه کردن کافکاس هیه میدانمه جی روزنامه‌گر و نویسکار همان دمی داشتی برخوستار پنا کرد که صلاح گلر بریه براستی مثلا کردن کافکاس گلک جاران هاتیه بحث کردن و ورشن داده جیه گلک جاران به بحث کردن دنبال بی 25 سال داوی دادم عمله دنیرن براستی هجای گوتنی مرا بیشه که صلاح گلر بریه کدکی یا خدمتکی یا گلک نزن هیه جبر کو کتاب نویسندیه نویس نویسندیه گوتار نویسندیه belgesel çekiriye و هر جایی که ارمنستان گرجستان و وارد ده هر جایی به محاکه ایرکی چلیتیه خاطیه نویسیه و جماعت همشی به تشکیل آگاهتر بیه ام جبان یا که صالح پیروز کن جلیل هر تن بحثا کتابن یاشار کمال دکر و هر جایش دکت کتابن یاشار کمال گری که به برگر کردی چه داده و روزه دابین دا که صلاح کرد بری کتاب یاشار کمال آردای سنسی و برگر افسانه چه آگری وان روزانا حاکی چاپ کردنی و روناری دیدیه بهشان خانه نوباره آکیدنیجی از دخوزون که صالح هنکی جینگاریه یا جواب به ناسکرنه صالح که بری سال 1975 لباتمان هاتی دنیای دگل کوبار روزنامه و مالپرم نویسیه و برپرسیاری کریه جبر کار روزنامه گری گل جاران دوزده هاتیه بکرنه جزا خواریه و کتیه حبسخانه خودی بهتری ده کتابن کردی و ترکی کتاب در کتیه خودی وانه کتاب بندی ترکی فارسی و آلمانی هاتیه برگراندنه هر بها بخو جگل برهنج ترکی کرنه کردی جی کریه ترکی برگرانه کریه به سالانه کل سر کردن سوویت بری کردن سوویت بری لگودینان دکه و دنویسینه درباره کردن سوویت بری و نزدیک 40 فیلم دوکومنتر چیکرنه سالا که بری برابر پنا کرد اندام پنا نامنتوی و اندام انستیو کردیا استانبولیه کتابم وی فلیتا خودو 20 کلام 20 قدمی bir çılgın yüz yılı Karabak'ta Haço, Garab Penusi, bir dünya uzmanı Şivan Perver, Irina Sessadaki Karabak'ta Haço, Fedita Kutu, 20 olay, 20 klan, Heverteş bu Teyvan'ın. Kitaben ku bergarandığını kırdı, büyük dağda küçük köy, Leçgay Mezan ve küçük kitaba Orhan Çelik, Disa isteliyor, Rüya Hundur'un, Gülsen Gülbeyaz, Rahman'ın adaleti, Adaleta Rahman, Niyazi Bayramoğlu, Ağrı'da efsanesi, efsaneye Çay Agri, Yaşar Kemal, Uçan Kitaben Teolojikçi, Türkiye Bergerandiye Kürdi. Daha dama bahsa Kürdin Kafkasya Türk'ün, 3 sal beri dama Kırkırına Ermeniya çeydi ben, سال 1918 gelek Kürdeme ezildi, ber sedemen 10 salana berxdedine yagiye erezilden bu diçine ereki dokuzun testekil bizim yani ev kesin derbazı ereki dibin başarı dersi agri bazide u van derana diçe hemen demet acı mesela ekde avakırni Cumhuriyeta Türkati avakırni از دخوزی من دو فوتوگرافا بیشتم یعنی یاری که در زمان من ته تنکرنه ته آسین نکرنه و اموات ملتی منوینه لدما کردم دروازه یار سوویت دبن
ev çok mafe milleteki imcimar hene. Yani tevak milleteki nazdike hene mafe imcim perverdeyi didete روزنامه حتی روزنامه دیده و حتی رادیو دیده یا تشتی هر مهم اوه کو او کردن ایره که بحثا زمان خود کرنه دیروکا خود کرنه بحثا خود کرنه و ملتی تو اصلنگی یک جوانا را چه نبیه و دولت خوستیه وانا را تشکری بکه یعنی لورد تو تشتک چه نبیه دمتا گوتی هم کردن گلک مثلا اصلنگی چه بیه لیره که تشتکی سا چه نبیه مروفت کاره بحثا سه سردما بکه در باز لیره که دبن یک سال 18 حتی سال 37 یک 37 دما ستالین حتی سال 1953 دما خروجت سرته دما 53 درجه یا 54 55 حتی نودیشن داتر جه حتی روزه هیدوی یعنی بان 4 سردما دا سال 37 حتی 53 شخص در حقیقت کردا مافه ملت که امجمار هده حمید اشتا قدفه دکه لیوان سال دنه هنک پیش کردن چه دبه ماف دادن و ایره که جدا مانده دنیرن در حقا ادبیات دا ادبیات کردی، زمان کردی، دیروکا کردی، هنر کردی، هلبستا کردی، تئاتر کردی گله پیش کردن چه بیه یعنی مرو کاره ببیجه هفته سال ترکیه کرده آنجا 3 حد 4 حد 5 حد بر هم چه کنه لیره که اف یعنی ناسکرنا کردواریه گله کس کتب نویسینه بس نویسینه و بها در کردن پیش مروف کاره ببیشه همه هر مالک دا نویسکارک در کردیه هر مالکی دا هلبسمانک در کردیه و ایره که ادبیات و دیروکا کرده گلک پیش داشته دخوزم تشتا گیدنیش بیجن یعنی دما کردمه در بازی یادی ارز بونه او چاق گلک کسی نکرد یعنی ام بیجن مارابولو هایه بخو آسوریه لازو هایه بخو اصلا یا ملت گیدنه اما بانا دبستان بکرنه داروکا کردان حتانه پرورده کرنه و مارابولو چه به دستور دولت آلفابet çekiliyor. Ama alfabe hatiye çekirine Casım Celil jera namek nivisiye. Yani bu tette melata Kürt'ra hizmet ediki. Az da xuzun teyi alfabe mera bişini. Bu akidini az da xuzun ta resme ki xmera bişini jibal Kürt melata Kürt'ra hizmet kiriye. Az da xuzun resme ta daima ber sarafe. Camiri dema hava مكتوبة هالضايع برصد ده قلت بالي هالتشتم ملاتك كرت ملاتك جالك قديمة يكشي از حافظ مربك مازنينم يعني انت فوتوغراف هم هالدي دايني سرفه ليه از خدمته ملاتك كرت را كيف خاص تبن و سربلن تبن نقول ان هدي وگرن سالن يعني الدولة دم ملتکی که امجماع قبول بکنه یعنی پارتی کمونیست ناوند پارتی کمونیست که قرار داده یک دبیجه لازمه ام جوار رادیو اگی بکن یا دیامین دبیجه ام لازمه روزنامه کی بکن روزنامه ریاض خزه یکشی دبیجه یالیه تالینه و یالیه تانینه و یالیه الگرزه کرد ایرکی زعبن گنده آنه زعبن لازمه یک به سروک پارتی. اورشن دکتر گلک پیش کردن چه بیه؟ نه همه مافه آخافتن بدن که صالح باشه جه پشت آخافتن که صالح ام دخوزن بره هبال برسوانه هبن آنجی بخوزن وقت شیروبه تبلی برنامه ببن بره برنامه مدها زنگیتر ببن اما مافه بدن هبالا داوی داشت که صالح وقت بحثا کتابایا کرد کتابایا بره که حواله بخوزن کارن بکرن اگه دنیجه کوارن این نبهاره هم نویس حکیمه هیه م دیباره و کر را هبوینه چکریه که صالح در حق کرد می
کافکاسیا حمیان نویسک نویسه و لازمه هنه که وانا خودی در کنشبت که افشی سال داویدا گلک دمکی نباش در باز دکن یکشی کتاب اقامه هیا افشی سال داوی ماموسته جلیل چخاص هپوین چه کربو از ماموسته جلیل هم تب خویتین مسیح 6 سال داویدا چخاص هپوین کریه مخسته کتابه که نوع کتابه مجی جیانه که لبی زانیاریان کرده کردولوگ پروفسور دکتر جلیل اوج بیره که حواله بخوزن کارن بدنه امضا کرنه هاجی مفا آخافتن دادنه روزنامه‌گر و نویسکار صالح گبربری کرم کرده. سپاس. مکتب سرسراسر چاوا هاتنم راستی از گله که پشتم هاتناور. البته گله جاران سمیناری وی آوای چیدون. بشتاریمونا سمینار و جوین و کنفرانسین لبیدر الوقفه ماموسته اسماعیل بشکچی جبو ما جی شانازی و سربلندیه هر وایی رو از لبیدر بینیم که گلک میوان هجا قدرگران هاتنه بیدره که بشک جوان قوم و برو اسمام کرد سوویت نه کرد کافکاسیای نه و تفسیر سراسر چاوا هاتنه چونکی گمان بدنا خود من 100 سال بریانه 120 سال بریانه کرد ایران باستان کردن بجی کرد سوویت کرد کافکاسیای هم زانو که هموش سرحد چونه جوانه چونه جا آگریش ایدرش قرصه چونه در باسی وی ملی آراسی بونه و پاشی جی ادیر روبروی کوچ کرنا و فرمانا و هم بیشن سرگونا بونه ایران بشک هنک یعنی بچند دقیقه 15-20 دقیقه بلکه نیم ساعت ایوانه بگرن همه بحث هنک مجرد کن هلبت مرو بروجا بمها بحث بکر سرپیاتی و مسئله ما خلاص نابن لیرو هم فازن بدره هنکی هم مشواره ناف خود جوات و صحبتی بکن پشتره وکی که نهاد جی گود هنک پرسو برسوی و همین مشواره ببرسوینن جواته کی خوش بره در باس بکن هم زن دنیا زب گرمه دیسا جی از که خوشم کتوه گرمایی آنه ده و سالان هم داگرتیه ساعتا و توا خوش نجاره کدن همو سرسره سرچاواتن براستیل بردستی من گلک آگاهی هنه گلک تشتنه که از بیشم لی از نخوازم همیه جی جواره بیشم یعنی جی بخوینم لی همه از اوسا جبو که هنک وقتی ما پرسو برسوا جی چه به و اونجی زیده تر عجز نبن از اوسا بلزگینی نوت خواه جواره پیشکش بکن بلکه نابان هنک تشتی که بالا باید کشین هنه برای هر تشتی از خوازم هنه که دیسر گوتنا کردن سوویت آنگو کردن سوویتا بره راوستم هنه که لکولینر اکادمیسیان نویسکارن من وان دارم آنگو که هم باستا وان کن کرد سوویته دیجی گوتنا دیجی پیوا کرد سوویت درد کرد دیجی گوتنا کرد سوویت گوتنا کی شاشه از خوشی دوی باوریه دمه دوی قناعت دمه که گوتنا کرد سوویت گوتنا که شاشه چما چونکی یکتیا سوویت 30 سالن کو هلوشیای چویه او کردی که امجوان را دبیجن کرد سوویت نه جیان آن همیت بودی سره بود و توپی سره بود و بکی پشتی که سوویت آوا بود یکتیا سوویت پشتی بولشویکا 7 سال جیان اخواه بردوام کردن که امجوان را دبیجن اگر ام بیجن کرد سوویت نخواهم بیجن 7 سال جیان آن هنه لی امریکا نویه که بیجن بحزار ساله کرد مال سروان آخان جیان آخوا بردوام کرنه و هموشی جی قفقاسیه درکتنه چونه جبروه که جی نامه که از بیجم از بخوشی دیجی گوتنا کرد سوویتی درد کردن سبب اوه که دوه ام بیجن کرد قفقاسیه کرد قفقاسیه گوتنه که جیله و باشتره دی سال گوری هنک لگوری وان کسان و لگوری مجی یعنی بون منم بیجن قد نهاتی دیدم که بیجن ارمنی سوویتی، آنگو آذریان سوویتی، آنگو گرجیان سوویتی و وجه نبیستیه لما تبی که ام تف دبیجن و ام ببیجن جی اب گوتنا کردن سوویتی گوتنا کی شاه شهر رو کی مگود کردن کافکاسیه و یکیله کی باشتر و که ام به گوتنا کار بینیم
ام كرد سوفيتنا بله همو كردن سوفيتا بره وكي ما قلتش قفقاسيا دركتنا دوما كوكا كسين كو ام ريجي كرد سوفيتي هموش قفقاسيا تشونا بريا سوفيتي قفقاسيا هبو بريا سوفيتي آسيا نافين هبو كو كرد وان شاغانجي لوان دران هبون وكي ما قلت سوفيت حفتة سال جيانا خب بردوان كر هلوشيا وتشو جوان كردن كو ام ديجين كرد سوفيتي كردن ارمنستاني نتي ده هموية قفقاسيا كردن ارمنستان هم كارم بيجي كو غريداي كردن خراسان نه و خوجي وكي خاك هرم و تاريخ كردن قفقاسيا تن حسبان لغوري هناك لكولينران ديروكا كردن قفقاسيا تشي حتى 3000 سال بريانها و افجي تيواتيك كوكا كردن قفقاسيا حتى غوتيان وچن مدنيتان ديچه قبان بالا خودن لكولينن اركيولوجيك و ديروكزانن يونان قديم ام كارم بيجن كو كرد 2000 سال بريانها انغو بريا زاينه بريا عيسى جي قفقاسيا لقفقاسيا هبونا قلتنا كدن هبونا كردان لقفقاسيا جي 3000 انگوش 5000 سالان زیادتره. گاوا من بلگین دیروکیین عربان این پشت اسلام جدیدنیرن. ام بینیم که لسر خاک دولت آذربایجان ایران دولت کردان هاتنا آوا کرن. اگه ام بالا خودن وان دولتان انتکارن بچن نوان نوان بدر هردن. دولت دیسمیه کردان 100 سالا نهان ده هاتی آوا کرن. دولت شدادیه کردان 100 سالا 11 ده آوا بیه. دولتی حتی سال 1164 قفقاسیای حکم کریه. هر وقتی ام دزانیم که دولت شدادی و روادیان لقفقاسیای سر آخا ارمنستان و آذربایجان ایران جیان خو بوران دیه درباز کریه و لوی داره گلک ام بجن حکمن دولت بونه ساز بونه پیکاتنه که یک جوانا جی کرده میل وی داره تاریخ ها چاپ کرده که تاریخان حتی ایرو جهاتیه و امکارم بیشن که یک قهرمان و مرخاصن جهان کردان و جهان اسلامی مثل الدین ایوبی خوشی جوی داری بیه، جوان دراویه، جوان آخویه مخابنج بر ایریشن موبولان و کوچبری الهرمه حتی سال بیستانجی امراستی یکتی اتفاقی که کردان ناین باشه امراستی گوتنا کردستان سورتین کو تایبتی وان 25 سال داویدش با کرد میس باکورجی گلک ناوکی ناسکریه امنه کی باسا کردستان سورت کن کو چند سال بریان ها فیلم کی ناوی کردستان سورجی ما آماده کرد جبو آماده کردن وی فیلمی لحفت ولاتان حفت 8 ولاتان دیمن ما هاتن يعني خبطنا ما بيكات اللي بدري ديمان هاتن قرتن لأرمنستان لجورجستان لروسيا لكازاخستان وكرغيزستان لإيطاليا كو وكيل مصطفى سروك كمار كردستان السور هنگه اللي بدري جانا خو بردوام تكر واللي بدري رحمة خو ذكر وباشي لسر داخوز اوي ريبه بريا حكومة كردستان الفدرال جنازه اني باشور کردستانی روی داره لآخرات سپارتن وکیل مصطفیف خباتا پیر امن ایتالیا باشور آنکونای کرد هر وها لسویدجی هنک خباتات کرن او باشی وقت فیلم کردستان سر تلویزیون رو داویده حتی وشاندن چند جاران کردستان سر 1923 هنک اگر ام بحث کنیم دستور اول 1923 حتى 1929 بناوي كردستان ويزد انغو قضايا كردستان هاتيا اباكرن 8 نيسان 1929 دي كونغريا ششمينا اذربيجان يا يكتيا سوفيتي ده دريالاتي ستاندن 25 جولان 1930 باش ناوي ويدكن دايره كردستاني دوسه مهباش آنگو 23 ترما 1930 ناوی کردستان جوله را دکن و دکن 4 رایون یعنی کردستان
Kurdistana Kurdistan daire Kurdistan'ı Düseme Paşi nave rayona Kurdistan'ı ratkin u dikin çar rayon, çar herem, çar beş nave vana jî Laçin, Kelbecer, Zengilan u Kubatliye u çend gundên Cebrailê jî dixin ser vê herêma Kurdan. Mesela Zengezurê diçe dema Qeyserî ango İmparatoriya Rusyayê sala 1862 di nava eyaleteke mezin de ye. Gava yektiya Sovyetê ava dibe nîvê Zengezurê didin Azeriyan, nîvî jî didin Ermeniyan, li aliyê Azerbaycanê Laçin û Qubatlî heye, li aliyê Ermeniyan jî Qapan û Goris heye. Nüfusa vê herêma otonom ango Kurdistana Sor takriben 40,000 kes e, lê bi tenê 3120 kes bi Kurdî diaxive. Beravajî dewletên ku li vê herêmê hatine avakirin, gelê Kurdê vê otonomiyê ji mezheba Şiî ne her wekî em dizanin piraniya Kurdan ji mezheba Sunnî ne lê Kurdê me Kurdistana Sor ji mezheba Şiî ne. Li gorî lêkolînan wan çavan Azerbaycan bi dijî çalakî û otorîteya Ermeniyan dixwest rêveberiyên herêmî ango otonomî bide Kurdan. Lê fikra Stalin cuda bû. Li gorî hebûna dewleteke Kurdan al Qarabaxa Çiyayî wê rola herêmeke tampon bi lîsta û di nav her du dewletan de bibiya sedema aştiyê ango di navbera dewletên Ermenistan û Azeriyan dan ev fikra Stalin e ku li wê derê wek tamponek Kurda li wê derê bike wek tampon ku şer û pevçûnên ku ji berê ve di navbera Ermeniya û Azeriyan de hebûne Kurd li wê derê bibin tampon û vê herêmê li wê derê bidin bicîkirin. Paşê em rastî dewleta Mîhraniya Kurdan tên Mîhranî di navbera sed salayên 6 û 7 de ava bûye Ermenistan û Nexçîvana îroyîn di nav vê dewletê de bûye. Li gorî hinek lêkolîneran ku hinek lêkolîner dibêjin Mîhranî çawa bêjin wek mîrîtiyek ango navekî dî hewlêga nadbîranin mîrîtiyekî Kurdan tê bi nav kirin. Hinek jî dibêjin, hinek lêkolîner jî dibêjin ew Kurdê Xristiyan bûne. Lê ser vî nîqaş û bêngeşe dîsa jî berdewam dikin. Li ser xaka Gurcistana îroyîn dewleteke Kurdan ava nebiye heta niha lê di nav beşeke ji xaka dewletên Kurdan de ku Qafqasê ava kirine de hinek bajarên Gurciyan jî hebûne. Bo nimune ez bêjim Kralîçeya Gurcan Tamarayê bi saya Kurdan dewleta xwe ava kiriye ku Tamara îro em dikarin bêjin ku di nav Gurcan de wekî em bêjin qahramana herî mezin a Gurciyan tên askirin ser piraniya perên Gurcan fotoyê Tamarayê hene. Bi saya Kurdan me got dewleta xwe ava kiriye. Her du fermandarên wî yên mezin du birayên Kurd bûne. İvanê Muxaretgizelî û Zaxar Muxaretgizelî Tamara ew anîne ser hukm navê wan her du birayên Kurd di tarîxê de hatine nivîsandin. Niha eger em hinekî bahsa Kurdên Kafkasê gava bikin beş bi beş bo nimune em bahsa Azerbaycanê bikin. Em dikarin bêjin ku Kurdên Azerbaycanê niha ji sedî sed asîmîle bûne. Em dikarin bêjin ku herî kêm carna bahsa 500,000 kesî dikin bahsa hinek bahsa milyon kesî dikin ku Kurdin lê asîmîle bûne peyvek jî bi zimanê Kurdî nizanin. Her wat tê gotin ku em bêjin îro ser komariya Azerbaycanê bi xwe jî malbata Aliyev Kurdin ew xwe jî inkar nakin vê yekê. Di wextê xwe de çend sal beriya niha rojnamevanekî Kurdê me Tahir Silêman ku niha jî li Bakûyê rojnama dîplomat derdixe bi Serokkomarê Azerbaycana berê bavê İlham Aliyev, Haydar Aliyev re röportajek berfireh dike. Çimkî birayê wî Hasan Aliyev di wextê xwe de mamosteyekî zimanê Kurdî bûye, Kurdî pir baş zanibûye. Îja ji Haydar Aliyev pirse divê tê gotin ku malbata we birayê te Hasan Aliyev dêje malbata we Kurd e divê eger gotibe nexwe rast e. Yani ev jî dikarin wisa bêjin, pişt rast dike. Dikarin bêjin ku asîmilasyona Azerbaycanê ne niha dest pê kiriye. 170 sal beriya niha ev asîmilasyon dest pê bûye.
پنجی و ششان جفا پرانیا کردان آسیمیله بونه اف کردن کدوان 100 سالن داوید داخبن برمایین کردن آسیمیله بوی بونه پشتی روشن از شدادیان آنگو 1000 سال بره آسیمیلاسیون لآذربایجان دست پید کرد آذربایجانش عالیه چند ملت هم وقت ناوا کردن که یک جوانجی کرد بونه ایران بخوشیش 125 کسی که بجن ام آذرینه دوری لکولینرین که نهار به مبحث آن کرد او دیار تکی که او کردن که کمان کرده لی چند زمان خود جویر کردن ایران آذربایجان کسی که شمارت بجن ام کردن خاصی 50,000 کسن لی رجای کسی که بجن ام کردن مخابنش صدی یک جی تونه کردن که کردایتی خود پاریزن جی 5-6,000 کسن در ارمنستان ام بجن کرد گوان بحث بکن لکرد لگوندان آسیمله نابن یعنی جب درنگی آسیمله دبن میناکا بربچاو ارمنستان هست چونکی ایران کارم ببجن که سرانسر ارمنستان 21 حتی 23-25 گوندین کرده هنه که صدی نوت و نه برکی هنه گوندان صدی ست نشتجیه وان کردن اگر چند مابات ارمنیا جیته ده دجین او خوشی وکی وان کرده کردی دار کردن آسیمیلاسیون پیچک لارمنستان ناو کرده کل باجارا ونو من اریوانی لوان چند باجار دن دجین بلکنک آسیمیلاسیون پیک بویه پیکاتیه لیدی ساجی کردبونا کردی آخافتنا کردن ارمنستانی گوری کرده گرجستانی گلکی پیش کتی تره چمکی کردن گرجستانی تبی که هر دوشیش سرحده در واسی ویا لیچم عراسی بونه کردن گرجستانی باجارا بجی بونه و تایبتی باجار تلویسی بجی بونه لبله کرد ارمنستانی جبه که پرانی وان گندان بجی بونه و جیانا خو هیجی گندا بردوام بکن کردی اوان وکی امریکن کرد چاک کنها مثلا کرد که چه سرحده بینه اینی قاسی باید جه باشتر جیب کردی داخله اگر ام هنک باسا نفوس کرد قفقاسیه بکن دما سوویت دل ارمنستان 6,000 کرده بون لمخابن پشتی الوشنا سوویت اف هجمان ایران کارو بیجن که داکتی نیوی هنک جی ام باسا سرگونی کرده بکن مثلا کرد قفقاسیه استیجاره سرگون بونه سال 1937 جناخچیوان و ارمنستان فرمان ستالین کرد هاتنه سرگون کرن و برب آسیا ناوین و آسیا ناوین و سوویت آسیا ناوین و ولاتین کازاکستان کردستان و ازبکستان و هاتنه سرگون کرن او 37 44 دیسا فرمان ستالین بجاره گرجستانه کرد دیسا ترین بار و حیوانات سوار کرن خاصی دو ماهان دناف شرط و شروط انگلک دجوار این زبستانی ده که ام بجن مترک برد ارده هیا کردان به واگونان دشینن حتی سر آخا آسیا ناوین قزاقستان کرگزستان و ازبکستان و بشکی گرین بشکی مزن جوان کردان دوان ریان ده دوان ترینان ده جیانا خوش دست دن حتی از بچن کسی که شهاد وان بویرانه دما کو سرگون بونه چند سالی بونه بون من یک جوان ماموستا نادیرو ده که بخواه مفیلم اگجی سروی چکر او خوشید بجه دما کو ازاد اماتن سرگون کرن چونکه نادیرو 1932 هاتیه دنیای لی سرگونا نخچیوان و ارمنستان سال 1937 پیکته و جاوی نادیرو بجه از 5 سالی بون ده بجه خبر هات گوتن هر کس مال خواه و چه هبونا خواه به بلا بارکه و ام دچن اون دچن گو ام نزانم کو به مهدی مل ترنا سوار کردن بار کردن شاندن جا چند کسی که باره من گوتو بیش کردن بولو من چند جن نافسره هم قزاقستانه گوتن مثلا دامت گوتن دگریان گوتن دوان واگونان ده گوت نابرا جنا و میرا ده پردک دانی بون دگو خیزو بوکی کردا دگو داویا واگونه ده ببخشینن خلک بگیرمون که حاجت خود بگیرن ایجاد دگو خیزو بوکی کردا جبر که شرم تکرن فدید کرن ندچون سر آوه جبر که حاجت خود بگ نتانین
دگوزی که وان دوارمی و چند کس بی آوی مرن ترنه ده گویجا ایجا کسی که گوا کو دمریان لشکر سور عسکر سور ارتش سور قزل اردو جی دگو بمره بو هنگ جی بحسبه خود هاتن دگو ایجا گوا کو دیتن مری هنه دگو دوان پنجره ترنه ده داویتن ایجا دگو جبوك ام مريه دقو ادي ام راضي بون ام بمريه خوش راضي بون دقو كو ام اديش نبجن او عسكري صور نبينن دقو ام مريه خو ناف الحيف ودوشكا بيتشات بشار كو مثلا چند ساعت باشي قبل بجيك بتشون ام بجن ده 15 دقيقه ناف برد دانا دقو ام بايات بون دزي ملوان درات سروان اخر ما بتشار بدي بولي هيزو قوات اخو زانين اخو ما تقول ما كيفش تكركو مريه من ورم باقي روجك ام بقر مريه خولنا يعني مسا كارسات قال كي مزن بيكاتنا سرغنا يمين ابو مغوس 1934 جورجستان سرغنا سيمين جي بشتي شرق قرباغ قبكو شرقت ازري ارمنستان نچارد مينن تركسر يعني نچارد مينن كوج ارمنستاني دركن ارمنيه الازربيجاني نچارد مينن كوج ازربيجاني دركن بجا كرد مجي ارمني ناسيوناليست جي دبجن ويجي وكي ازريانه براوان ددن لوان تخن işkence وان كن كيلي كبرين غورستاني وانا دشكنن يعني دوله درجه ظلمه كي مازلوان هاتي كن مخابن وجاري ام بجن ارمني دشن ارمنيه ازربيجاني دشن ارمنستاني ازريه الارمنستاني دشن ازربيجاني كرد ما تشتكن ولاتي كي كوهرنتنا نكارن هاد درباسي سرحد يجيبن نكارن ورن ولاتي باو قال خو قصه صال بري نچار منه درباسي يالي نه رادبن بري خودنا درو بسمامي خوي كسيو سيو هفتا و چلو چارا چونه آسیا ناوین چونه قازاکستان و کرگستان بري خودنا وي داره بشك جوان جديدشن روسيا بشك جوان اكو ملتي وان مرولي وان اوروبا هنا قصدا وانا تكن دشن وي داره لبرانيه وانا دشن قازاكستان و كرغيزستان و روسيا يعني دماكو كردمه پشتی لوشینا سوویتی بون منه مالباتا کنیاز ابراهیم جوان مالباتایه نادر و غازیوان کرد به سوویت لوشیایه و شرق قرباغ چیریه و ناو ارمنیا دنی کارن بحیورن کرم کنوارن قازاکستانی بیجا بشکی گرینگ جی کردن قازاکستانی کردن ارمنستانی دچن قازاکستان و کرگستانی و بشک جوان جی دچن کراسنادار روسیایه و چند باجاری دن به این روسیه. دم از چند ده نزدیک چند دقیقه تمام کم. دما بریا شرق قرباغ بریا شرق آذریا و ارمنیا ام بیشن چقاس کرد ازدی هبن الارمنستان حقا جی کرد مسلمان هبنه لوگاوه كرد الأرمنستان مانش صدي نوت نه نقطة نه امكان بيجين كرد ازدينه كرد مسلمان تاني مالباتك دو مالبات لورمانك وياك جوان مالبات اجي مالباتا كنيازي حميدة سروكي كرد مسلمانه وسروكاتي حمو كرد الأرمنستان تكك وحمو كرد ازدينه يعني قالك شي حستكن او كنيازي حميد او خوجي جوانيه بروكيا باغ نارین نادیروبایه افجارا چهارمین آن پنجمین ارمنستان تهل بجارتن وکی پارلمانتر دو جار داویش ایشبر که تمنی هری بلند پارلمانتر ارمنستان ده فکرنا پارلمانتوی او خود کرد هاجی ارمنستان دجیل ریوانی نزدیکی ریوانی پایتخت ریوانی باجار آبویانی کو نیکس عادش ارمنستان دوره کنگه جواب هنگ جواب درباسی ارمنستان ریوانی بون اون تلفنک جواب کنیاز را بکن اوه دی اکثر پای خود مروی خوب شنه پایوه و هرن جواب تاوی کی گله کی باشه کو جبره و همو روشن بیرین
روشنبیر نویسکار روزنامه‌وان دما سوویته همون دوست و حوالی خوبونه ایجا الارمنستان مگون ها 15-20,000 بلکه حتی 30,000 کرد مانه گرجستان دما سوویت ده دما سوویت و 35,000 40,000 کرد گرجستان دیجیان بیرو ده 12,000 نفوسان مایه لروسیای دفرمیت در چخاز دویجی 6,000 رسمی لروسیای کرد دیجین لی با هوایی که نفرمی بحث 250,000 کردان تکرن شما بگشتیل سوویت بره بحث 500,000 کردان تکرن که هری زیده لکازاکستان و کرگیزستان بحث آن تکرن 250,000 حتی 300,000 کردان تکرن ازبکستان تنه بحث 500 کردان تکرن ترکمنستان 12 گنده کردان هنه دماکو مالا مصطفى بارزانی جمع عراض درواست که پشتی تکچنا محباده درواستی سوویتستان دوبه لبه داره دوان داره 12 سالان تبی پشمرگی خود بینه تبوتین که دماکو مالا مصطفى درواست به پیره 500 آنگو 409 آنجی 501 پشمرگی هبونه لی دماکو ودگرن ببریار عبدالکریم قاسم دما کوبدگرن قایره یعنی او بالا فریدگرن لپشمرگی باوی که دیده هجمار آن بویا 700 کس افجی تیوی واتی کو پرانیا وانا نحموان بیجن پرانیا وانا الوان دران زوجی نزاروکی وان چی بونه ایروج دما کومتشن بحریما کردستان فدرال امراستی گلک کرده زاروکی پشمرگه سوویتی تینکو دایکی وان یان روسن یان قازاغن یان کرگزن یان تاتارن گلک جوان مثلا بیجن چاپشین و پرزن که من جی باش زنن اجوه دریاتیه در بسیاری کردستان کرونیکل خیراتون آویجی بکن منصوبه بلکی هنک سری ویجی ایشان هنک زیده بوده اگر بردستن تشتکه بازه بیجم و پاشی ایدی امتکارم صحبت بکن اوکراینا یجی بحثا 10-15,000 کردان تکرن یعنی درباره کرد سوویت ده بلکه هنک اف مجار بچک بربلاب جی بله براستی جی مجاره که گلکی بالکش و انترسان و خوشه و گولی پرسو برسوا جی مرود کاره بحثا گلک تشتاب که نه اگر ناوی ده هنک تشتوار بیرام نزده ساعت ها خوش ساعت ها خوش گلک سپاس براستی ام هنک جی بحثا که بکن یعنی سالین دما رادیو روانی دست پی دکن و گلک مالبات دمه بجن بد تحصیل یاد مینه جبر موان سالانه بجن پشتی شکستن بجن برخدان آگری یا شیخ سعید براستی کردستان دمه که درش کسک نکاره بحث کردواری بکه لی سایه رادیوی گله کس کردیتیا خود تجاره برناده رحمتی بالا مجی مامسته بو دما بچه چیزم بنده رادیو کردستان و دبر اپو اساسی زب حز دکر دگوت روزک چه بو زاروکه که منه کچ ورد دنیا از نامه یا دایم بیریوان جبر کلام اپو اساس یه نوع کلام یا بیریوانی بود و زب حز بکرد باشه زاروکه که یا چه بود اما دولت او نوع بیریوانی قبول نکرد وردا کنه ان داویه دا گوت برا نوع یا بود نریمان رحمتی با من گوتون نه یعنی از دیسا زاروکه که دخوزم چه بکن لی ام 4 حبرا ام هات ندونه ایدی daha امریکشن داتش زاروکه یا چه نبود به جای گوت ندیم چه بود از نوع بیریوان دانه 6 سالشن داتر او مرمایه هات جیب و من تجاره جمال خدا من بحثا نریمان نکرد هر تم بیریوان دو گوته طبعا اول تاثیر یا گلک سر مکرد من نویسی من کتاب جن یعنی خواهد کتاب داره ام جی گرتن لین تیره نکرد از بخوش تجارت شما ارمنستان از وان گندانه گشت گرگم براسته مروت کاره اوید به بجای یعنی کردواری کردپروری رادیو روانه هم کارم به بجن تاثیر وانا سر مکشته هیه
ایروژ دیسا ام بجنتن نقاش کرنه هیچ بیره که مثلا نامه نقبول کرنه لباس 6 سال بره 5 سال بره 8 سال بره هر تم ای کردیام زندگی کرده بود از دیگر دخوازم ما فاخفتن بدم هوا کارم پرساجی بپرسن آنجی کارم خود شیروباجی بکن که بودن کارم کرد گلک سپاس ترکیش آن عبیرو از خبری من نبولی وقتی حوالی ما لوقت بحث کردم که کاک صالح ایرو من زانی تو مجال گلک باقیشم بری چند ساله لاستانبول لاستقلال جارك من كاك صالح دي كاك صالح كيف يجيلك الجيب وخش بمنقول شما يلو كيف يجيلك خش بقول از فيزي امريكا استان بود صار از تلسام منقول اجي كاك صالح بتشيت امريكا بعدور على لسه تكاليا ديال الكردين سوفيتي نامين الحمد لله او تست شنو براسي وقت بحث كاك صالح كداوي لسه تكلاني وكاري كاك صالح كريا نكاري تكسي كاري سازي انا يعني ونعبر عن كردين باشوريش ديال كردين سوفيتي تشيكي ديال تشتغل باشور واز دسموشي كاك صالح كان ندو برسابو يك تبزاني وقت ستالين او كردين كردستان سرنبول كردين شبور ناوراستي آسياي جوان تركان عندك جوان تركان فقر يعني جبور كردستان أجابة يعني استا أجناف وان تشتغل وسانية فلان وسانية أو كل كازاخستان وأوزبكستان بزرقاء يعني جي أو كردستان يعني حكومتها تفتش علي كاريا وان كانت وقتش يا دوش بري دو سالا جارك دي جروزني كارابا چشر درکت آریشه درکت باندورا و چشی لسر یعنی کردین آذربایجان و کرد ارمنستان چبو او دوستان. گرگ سپاس. راسته که بودن نه دم کوست ستالین دست وان سرگونات کرد نتونی کرد سرگون کرد. یعنی ستالین لسر سینور مثلا کچند ملت هبونه حمیان سرگوند که بجا اف سرگون کردن نتن لسر لامبیشن ناو سینورن یعنی ویالی سینور روسیه یعنی سوویت و ویالی ترکیه یعنی ستالین پشت رجی دوره خوده لگلب باجار و دور و هرمن یکتیا سوویت سرگونا پیک آنیه یعنی مثلا ایرو تو قازاقستانه یعنی از برکی حتی نه چخانه چومه سی جاره چومه قازاقستان جی قرقیزستان جی تو چی وان گنده کردات و بالا خود دیه که جیناره یکی کرد کورهیه یک آلمانه یک ترکیه امبیشن آخسقایه یک کرده آخسقایه یک امبیشن آذریه گلک ملت راستی گلک ملت یعنی کره آنیه دانیه کازاکستان یک کازاق بریه دانیه اوکراینه یک اوکراینه آنیه مسکوای بچه کریه یعنی لگوری خواه چه بجم تهدیدک لکودره دیتی به جی وانا گوهردیه شخوا صدما وان سرگونا تایبتی صدما چما گاوا کو پرسک به گلو ستالین چما کرد سرگون کرن سببا ویه که او بکو لگوری تدی بولشویک انگو کمونیست و نازی دشمنه هستن لگوری بولشویکا لگوری سوویتا سوسیالیست او ترکا وکی حواله آلمان یعنی گلک نزدیک آلمان دگین وکی حواله نازی دگین جبروه که جی او کرد سر سینور وکی آژان ترکا بنافت کن سرگون کن یعنی جویا لیجی سرگون کن نه مثلا سر مثلا روشوان وگرا راسته اگر او کرده می که درباسی سوویتستانی بونه قفقاسی بونه آسیا ناوین بونه اگر کرده ام بیشن کرده کرکوکی بونه کرده سلیمانی بونه کرده دهوکی بونه احتمالک نه روشوان پیچک جداتر بود لی همو ادکار بیشن کرده که درباس بونه صدیست کرده باکورن یعنی کرده سرحدن دیسا جی یعنی حتی ایرو جی
قبل كنت بيجن ولات آخا بابو كلام بحثا سرحدت كن بحثا وانت كن بحثا آجريت كن بحثا قرصت كن ديبورت كن لبله مثلا لو دري روشة كردان از بيجن نخرب وباجج عليه أبوريش بيجي باشه ودوان بتاعتي بيس بازده 20 سال داويده هاتو چه وان بو كردستان فدراجي پرچه بيه چونو تين بازرگانی تكن دانستاندن تكن بشتاري فستیوال هاتبن بونو منه دوان چند سال داویده 2 سال بریان ها هفته سالیه سروکی کرده قازاقستان عزیز یو بدرخان کو پشتی کنیاز ابراهیم بو شیخ سیروان سردان آوه داره کرد یعنی ایجا دناف کرده وی داره دنگه کی پر مزن ودا ایجا لور دردکتن داخوین گوتن هیویدارم جارا به سروک مسعود بارزانی وره نچیوان کبی نچیو وره نظام مسعود وره روجاوا بلا کرد وره وی داره بلا تکیلیه ما چه و یعنی بی آوای تو جارا هم بجن هستی وانی کردایتی کم نبود کانو بیه که بجن سر مثلا قرباغی جی او آخا کد دست ارمنیا ده بو که داوید کد دست آذریه همو آخا کردستان سوره yani em bejin 100 sal beriyan halve dere kese dijiyan hejmara reje hejmara wanış yani pırayı ji Kurdan pek dağıt zede jî hatta skarım bejin kef hoş bune ku ev dever ketine dest guardi bir keti desti Azeriya ku begave edip karım hesani her günde xoya bajarê xoya navçe xoya serrastı bikin baştır bikin ev serdan çedi ve bir avay. Bel. Karamka. Amuste dervari subunkuruna kudam da tişte gibi sorumluya serrast bikin nahadama Kurdistan'a sor bela kirin benhenceta Kurd ajanın Türkiye'ne yani ev bölümde hanım pek tırşaşı jiberku وی دمه یعنی چند کسان بیستی نبی رهبری وی دمه Kurdistan soruş dibije وی دمه Türkiye'de keve Mustafa Kemal keve devri dibije un emleve deri Kurdistan'daki ne fazla Kurdistan'daki dibije deri avane jiber ser daha fazla Kemalistan Mustafa Kemal Kurdistan sorunları yani ev yani lazımı lekuline yani bir bürokrasime eser bir işte ziyaretler lekuline bakın tabat bakın le pasif yani ben de istedim ser lekuline diye bir avayı yani pasif şuna bas avı ne kır yani ben ne gut yani mesela evet de gavakuma gut mabasa surguna kır سرگونا 37 وسرگونا چمی چاره تو علاقه خوب کردستان سور بتنه یعنی نه او کردستان سور تشته کی جداه بس سرگونا 37 و چمی چاره yani o savaşı bunun erjine kandırı نه تشته کی سر نه تا گوتنه اسمی خان از باگرم شاشتی چه بوزلا تک صالح و سر تشته کی دنه کرد کرم کهوا أنا كنت أنجح بدن كان. دما ستالين ما لسالم ملت وجه كود زفتبو ولسال كردان جهر وها لبشت مرنا ستاليني دستاليزاسيون يعني هرقالة دستاليزاسيون ما قريبشم بس بديكه و روشا جلك ملتان من باشتر بكردان جهوسايا يعني بشت مرنا ستاليني روشا کردان چه دبیه ها و روشا کردان چه ویه لبوری وی پرگانی نهاد وکی کم دستپیک داشتی گفت کردستان سور سال 1932 وان چاقان شباب بیکتی ام بینی که دوان دمانده گلک سازی و دستگاه تینا آوا کرن جبو کردان لی پشتی مرنا ستالین واتنا پشتی مرنا لنین واتنا ستالین وكي تجي كلام كر روش جلكي خراب دبا
ev roşa xrab hatta sala 1955 hatta 53 hatta Mirna Stalin berdevam dike. Bu numune دوی دوره ده پشتی هاتنا ستالین پشتی مرنا لنین هاتنا ستالین مثلا هنگیجی رادیو هبیه هنگیجی روزنامه ریاض تازه هبیه همو تنگرتن حتی سال 1900 حتی مرنا ستالین هاتنا کروشچف اف گرتید مینه درباره کردیتی ده کردایتی ده تو تشنای کردن گله کرد تنه سرگون کردن کو عرب شماش یک جوانه میزی belki 20 سال sürgün dibe edip bisadan Ravşenbir'in Kurdan yani işkence mazın dibinin ne kadar mecin enfkurdun sazin dezgevan tegirtin dibistani van tegirtin le pişti Mirna Stalin carek edin bunu bunlar radyoya kuatı girtin disa bedbe 1955 rojnama riyad tezer kuatı girtin disa bedbe sala 1955 Ravş geleki baştırdı be akademiya kurdi vedbe yekitiyan viskarin Kurdin Ermenistan'ı vedbe ameş eftişle Kurdistan'ı tabii ki bektin Dibistan vedbe Ravş geleki baştırdı be mesela notek medani bu sala 1930 rojnama riyad tezer dest weşan etke hatta iroji ev rojnama weşan xo berdavam dike ev 20 sal zedetir ku dest alfabeye kiri, latinici kiriye, kuberi kirili bu. Salah 1930 megot salah 1930 riya teze dest weşan etke. Jak tişteki geleki ez borum navoda ekuzan praniye ve zanen. Jak gelek caral vedere seminara de jihate gotunum xoji got. Salah 1930 doyan dama ku روزنامه هواری درد کوار هواری درد که و تهجمار یکمین ده جلادت بدرخان دنابه هر کل عزیزان از نشاشبم درباره روزنامه ریا تزده دنبیسه یعنی دما کن هجمار یکمین هواری بینن وکن و نببین که جلادت بدرخان دبیجه برای می ارمنستانه ایریوانه روزنامه که بنابه ریا تزده وکرنه کردیاوان قاسی کردیاما خوشه بلکی باشتره و اف روزنامه خوش مرشاندنه لگل روزنامه جی چند پرتوک خوشی جمرشاندنه کیف خوشی خودی نزمان اتشتی گلکی بالکشه یعنی تاریخا انجی هجماره یکمین هواره ده بحثا آواکرنا روزنامه که کردید که 2 سال بره دست بوشانه کری. ریا تزه رول گرینگی ریا تزه زمان چقدر مهمه. وقت خوده نشاشم وجه چند جراشتره جبونه چند اتاقی وانه هبونه آواهی ده ایروج دو آواهی دنه باسا 10-11 odayam tikin. 12 odayan hebune. Xabatkar. O gelek xabatkari wan hebune. Veca tişta balkeş çiye hengel Ermenistan'ı çar rojname sereke yani bizim rojname resmiye Ermenistan Rusya çar organı serekeyi organa yektiya Sovyeta sosyaliste bune ku yekje Rusya yekje Ermeniye yekje Azerkiye yekje Kurdiye Kurya teze işte ki geleki balkeşte vakti xoda tirajı ki pırmazın ağrıya teze hebiye kuyro ev tiraj ev hejmar geleki ketiye o xabata xona habdu kesa pektine titale kerem seyat Kurya pekerem o Miraz Cemal her du bevre xabata hem xabata radyo etkin radyo nerivan etkin hem ji xabata rojnama riya teze etkin بله او نوتك نوربو من خصوص جوار بيجي بله تشتكي بيجي يعني ev çak gele kesi mesela Hacıya Cindi Cerdwe yani evladı kendi hepsi Ahmet Emirazi yani gerek bedenge çeydi ama birinci pençaşın zaten vakt mıkat ya bir şey var Navenda Partiya Sosyalist karar kıldı se karar hıldırdı, ana tuştana beddi. Hatta radyo despeki de 15 dakika bir haftada roza
دما من مشتبه بارزان ابته وانا را جبینه چت که کرده میره که داغاجا چه هیه ایش دیجن برای رادیو مهنه که ام بجن دما یا درج بکن باشش دبه ساعت نی بکی یعنی ورشن دا حتانی نوته هر چیه ادبیات ما هنر ما ام بجن هلبستانی ما گله پیش کردی یعنی که کرن Slav, respektedarizi Lia Benjikpu, Matiku Kurt, Reskereka Kurt, Dünya'da bu işte şehriye keminda hem ya divinim ki Musa İsmail Benjikçi devece Kurt navera Arabat Tavuk ve Marsa bu parça bu. Ev beşek ya cüdazi navera Kurdi Kafkasya'yı bu vakti bu Sovyet yıllarda belabun ve katandın. Ezivek ve Maldat'taki sürgün eşi atmej ve dünyayı Malbat'ta bu aşırı medru kazi Raniyavan khas siyasi salih Jiyanavan Kafkasya'yı berdavan kir. İşte şehriye kemin desteği aşire Bulukan, Redkan, Cebeliyan, nek Malbat Evan hatın Türkiye'yi nek Malbat Emeyi Bulukan, Kraniyavan hatın Vani, nek çun Karseye, nek çun İdiri ev Malbat Emeyi, Malbat Emeyi hatın bıra Vani Jiyan hatın devam kin Pişli Sarıdan Aşık Said Efendi, Malbatame sürgün İzmir'i Kayseri, Pişli sürgünü Nekbeşemi Buruka Tevavi Amana u 5 kanun nazırı Malbata nazırı. Ernazı Got'un Veyderi u Türkiye'ye zilmeye u emnikarım ya Jiyanaka berdevam ki ve geriyan disa Afrika'nın beri yani Sovyeti. Lemi kabin sala 2030 Malbata u nadir o disa Kraniyan ev Kırgan disa Stalin ev nazi sürgün. Enbiya dibinin ki encamı da Kürtçe kuderi jiyan dikin Aliye Van devletandan tey sürgün parçekirin. Çünkü minak ser Malbata'nın ezeli koline dikim ya dilinim. Tabi Kurdemeyi Sovyeti yazı ve teze navekarın da Kurdemeyi Kafkasya'yı Kurdi Başur Kurdi Bakur'a Ali Perverda'yı da Ali Zaman'da Ali İlme'da Ali u edebiyatı ve şeyi da gerek peşun. Enviya dibinin ku gerek Sovyet ve gerek Ermenistan ve vakti ku hem Türkiye u Ermenistan'ı Azerbaycan'ı yazı Sovyet dibinin Ali Perverda'yı da daha başa daha çetire ve Ali'ye da bu naviye geldik u şairime, nadarime u profesörime u Sovyet'teyken u Kafkasya'yı bekledim. Ne enviyazı dibinin vakti Bözgüreka Kürt di sahate hole provinsi Minak'ta mesela u nabera Sovyet'i u Almana'da u şerdeke ve disa Kürt'ün Türk'ün vana disa belavdikin, sürgündikin enviyazı dibinin yani asimilasyon her tüm berdavame disazi Çağ Kürt nabera u Irak'ı, İran'ı, Suriye'yi, Türkiye hatine parçekirin navera u Kafkasya'yı da hatine belakırın, hatine asimilasyon espartası yavişin gerek spas geçen Saadet'e hoş na her vakit teşekkürüm ki gavak bereketi botan jibat brasti 2 sale davide tekniki gelek germ çeviye bekatiye yani gelek kurdeme ku iro almartayet bişkeki angamejin krasnodar dijin am benim ku yani sosyal medya civaki de yani benim ku çun altına yavan çede de serdan yavan çede ve kurdeme ecvederi çiğderi hamji dama kurdu nefsin jid vejin kurap emin kuram kurmam emin zanım pismam emin hatiye falan beman
جي شانازي وسربلندية يك جي مثلا تقول قبكو شنا ويدري جي إشكنجة جران أمجن جي ظلم زوري رزقار نبونه راست ساعات تفش أبي نادر بجي قلت بيجا خدا أنجي تفيدني كم سري تشكر بيجا بشتي كنت شنو ويدري كنت دمكي جمالباتا وان تشل ميران دبن وحتى سوفيت الدويشة هاي وان جا عقوبتا وان تشل ميران تنه بشتي كو سوفيت الدويشة ادي ابي نادر جي ناف كرد كازاكستان ده ناف كرد سوفيت ده دبا خوينا ودنگ كي مازن وكنگ بخوازه مثلا ام بيجن او سر قمر بريا نظربايف كنايف تمو دايف ابي نادر مالاوان بيه او مالاوي بونه يعني بو دوست براي هبونه وصار قالك نيزيكي هبونه يدي بشتي وصار ناو دنگي بلند بنا دولت ده جيتي ناسكرن دست عقوبتا وان چل ميري مالباتا خود که يدي لويدري ارشيفا سوفيت جربت كن ويك بيجن كو فلان وقتي فلان دمينش فلان جندي هاتنا وان ميري مالاوا برنا وهاتنا كشتن يعني بيشي هم بيجن حبست كن زندان كن يعني تيدا هاتين مسانك وتف هاتنا كشتن يعني مخافن او ظلم زوري وان صالاجي نسكينه وان صالاجي الويدرجي تعقيبات وانا كرنا وان بيجن دن چاردریه دمانه چونکی آپی نادر مثلا دبستانی هری بلند کارت که جبر کو کرده دست به کده بیشن تمام تکار کری لی تون کاریش بیگوندی داری پشتی دمکید بیشه باشه تکار کری لی تو کاری آنجا دناو واسه هری مکی پیچوک که کند بیشن تو کاری جبر لبه داری بخونی باشی بیشن تو کاری حتی آلمانتای بخونی ایدی حتی داویه وقت سال 1950 ازنا حتی کو ایدی پشتی ستالین دیسا مگود ستالین گاوا که دمره کروش چفته 55 موسکوای دست زانینگهید که او زانینگه دما کل موسکوای خوینش و راستاتنا وی راستاتنا نادیر و مالا مصطفی بارزانی بکته مرفت کاره بحثاوی جید استاوی پرسیز بکیم پیشه روژه دا تکیلی همه اوز کرد کافکاس و چاله سرداوی زویا پرسیز يعني اوجي دمينات سر تكليا قالوا ريبريا بدري يعني جنب بيجن دولة تركيا ويجن ها بيبا دانستاندنه کی چاپ کردار بکه یعنی به تکلیا کردار چاپ چه و پسیله کا کردار به چه آوایی به یک بی آوایی بدونه یا به خرابتر به یا به باشتر به اگر به باشتر به یعنی احتمالک مثلا یعنی ترکیه کو لوی در سرگن یورد بيجن ترکیه آخذ قای احتمالک کو ترکیه وانا بینه به در بیجا بدون حمالاتی من هنگه حمالاتی يعني كردي ودري كو اوجي سرحده شونه اوجي كارم بيجن امجي حمالاتی بدرينا يعني دبك ويتشاغي كردي دبك بالتمامي نايم بجينبن للفيدر يجي اخي كيوان واري كيوان واري بابو كاليوان السرحده دي صاحبه بكي حمالاتي كيوان هلو حمالاتي بنا كيوان في ولات يجي هذا ذات انا بخش بيجن يعني ورات اما بافقار مكري ورات اما يركي يعني بيركي ورات تاخذون هر كشي بخوزه بيجن هن ورات اخر اكيد اني حاول برسك جبوت تبلها بكرين نجبو زعل بكرين يا زبل برسك فهم تروج مكري ايش لا اول انا سالكوت ستالين او سرگون كرين نظام gelek ziraat nizam çi falan kabul raste paşi hat salin sihi got işte rojnama riya teze derket nizam radyo derketin qala alfabe nekir alfabe latini ve çay çevre ve çay cidde bastaline el bu ne nakukiye yani envandenin kudere ما ستالين قبل تسر حكم حمود تشتكوا تشيبونا حمود تنا اصلا كرون بربند نعم بله ستالين 24 da تسر حكم دور ازبج نا kusur ne demek godna tebri ne hakemine انا ازجفن فهم Stalin 24 da serkar damate serkar havalanacı got bet burada şaş hat fikrin tıneksin Kürdistan sor belavke.
pişti ve hintişlerinin tenekirinde Stalin'de. Mesela alfabeya Latini adı Kurdi de Stalin'de teçekirin. Rojnama Riya teze de Stalin'de desbetke. Yani xabatın ve demek Türk tene çapkirin. Yani ve çay disa Stalin liser kare. Loma az debişim lever seri insana teble hevde be. Yani Stalin tişten baş kirin ya kırap kirin. Ha tiştek yani henek hükümdar gavatın yani serkar em bejin gavatın serkar destbeke de hakka zulm zori nakin, hakka zalim nabin. Yani debeku dest mesela yani henek tişte yani devra mezede ne durji dama em bejin çend sal bere henek kesebun em mecbur em medgo başın yani nakhra ne baş ber başı le başı gelek ne başı çe bu yani destbeke de efte vate ku Stalin hakka zulm zori nekriye le pişti ku her ku dem derbas biye u em bejin jnatiya wanu Almana edi ve zelal bibe şer cihaniye yemin derke ve şer Almana şer nazizmi u Sovyetistan şer nazizmi u sosyalistan pek var ve çağı edi ev hükümraniye Stalinci her kutiçe yani çok bizim yek dest edi her tişke dest evi pişti siu hafta ki niyatici bu zulm zori pır zede hatta mernavici ev zulm her kutiçe zede yani Stalin ne tane Kurda zulm kiriyor? Stalin hamu milletin Sovyetistan'ı jiyaya zulmü ki pırmazın kiriyor. Yani basa 20 milyon insana tekirin ku Tiliya Stalin kuştuna olan insana da. Çiman ve keş bu Lenin nabiş. Lenin, avakare, himdare, Sovyeta sosyaliste, gelek karin başkiriye, belki emre cberku temenni vister hükümdari kim ya başı bastın. Evki Stalin hüküm kıra belki evci olsa hem nizam. Le Stalin devreki geleki, roleki geleki xarab list sürgüna Kurda da mesela Lavrenti Beria peşniyar tike jiberku Lavrenti Beria ji Gürce Stalin ji Gürce çilu çarak sürgün kırın hemu peşniyara Lavrenti Beria u fermana Stalin tekti. U siyo hafta ji disa fermana Stalin pekatiye. Yani çarçova fermanı çava pekatiye, çava fermanatiye daim, çava peşniyar hatiye kirin ev hamul berdeste menali ne müjara ve beşe min Kurdistan filmi Kurdistan sorda hamiye olsa bir belge tarih daya hevit kün. Peki persektin bu bora sünene belki ne hakemine ne? Mala Mustafa Barzani kim şaşan da diçe Sovyeti. Ne çulu hak? Çulu şaş begeni. Bişti mahabat tekliçe bize Sovyeti evliye fadi dert kevin ve çağdı Stalin heki ve çağ emekli deyin kulerin. Ve çağıcı Stalin koydu dermek. Ve çağıcı zulm zordari ki mazil wana tekren. Peşmerge Mala Mustafa rast etti. Beku Mala Mustafa ciyek dana Mala Mustafa ev Euroji Rusya unherin. Ne kadar parezim? Ana saadet tahoş gerek başa kozi can persev sahibin. Euroji mesela unherin Moskova'ya li kolana ke ve ki kolana istiklal gelek navdare malek lüvedere qata drasya az proje çömevedere meditiye mesajı nefsan diye lüvedere dediyse yani mesela Kurda kirna ne kirna gotna çıkacı baba me bikrin li khoye vedere nefrot ya li gotiya untkarın لو حكي برفدينا السروي لو حي بزمان روسي وصات نفسان سروك النتوية تفجر رزقاريا كردستاني مالا مصطفى برزاني نوبرا صالة 1954 حتى 1958 لفي مال الجياء مالا مصطفى دبكو خصتمن قفزة كزيرين دبكو قرواشة جداني من بري مالا مصطفى خصتنا بدل اللي بنسات بيشمرجيوي باشي بنا حفصات أمجن بنسات بيشمرجيوي جالك دفري سوفيتستانا برفرة براف كرنا حتى شاندنا قولا أرالي بالقاشي واندراكو لودري كردكتنا يعني رفت كارا بيجا يعني شو أخلي خان دانا كرنا يعني جالكي أصلاً جيت بيشيا مالا مصطفى برزاني دارانينا يعني دوان كتشن كتابي فيداوي هاتنا وشاندن وردشي باسا ويكي تكرن مالا مصطفى برزاني خوش بيراني خدا باسا كوا باسا وانصالت كد دبي جدامك أمشي متشرع أراضي درباس كر حتى مشون سوفيتي منظم مبدأ وازداد ولاتين أرتشين الجهان را مشار كريه حتى كوا مشون أولي قالك يعني إيران ديجيوانا تركيا ديجيوانا بيجن سوفيت ديجيوانا أرمنستان ديجيوانا أذربيجان ديجيوانا
gelek aslen gittin. بله bir evde de havadaki mafa afattan bakıza kekete destek veriyor. حوالا عادي زمان شيوان بعد زمان زيرو 50 بوديسا جبرشة جبر بولاتك إلى أزاتنا أو زمان ولاتك إلى أزان كردستان ما هبيا أو برايم راستي أجي قال مرة بيجي برسيبا بيجي بدي كل قفقاز يعني إشكوتشونه هو برايم عن زمان همون كل بار شور وبار كل Terse bahsede ne başuji bade iyice ab daha fazla ve ola takime azar çevre av buraya meclis savunmadan ola tepa ortada bir has. Yani atışa gidici bir bak şimdi yani bir dakika, tane bir dakika. Yani belki sedemek ji ev büyük olsa gelip cara basa perçe pencat kim Birleşik Kürdistan'a pencemin Kafkasya yani çünkü em dibînin ku wextê ku li wê derê dewleta şedadiyan, dewleta rawatiyan ava bûye paytextê wan gence divîn û anî bûye û li wê derê em bêjin pere çapkirine û hikimdariya wan bi sala berdewam kiriye ve çavê ev devletê ku em bahs dikin Azerbaycan jî, Ermenistan jî, Gurcistan jî dibin hikimdarî desthilatdariya wan de bûne. Heta 200 sal beriya niha bahsa mîrîtiya rewanê Kurdan dikin yani. Dema ku 120 sal berê Kurdê êzidî û piştî em bêjin piştî komkujiya filav êzidiya gava sala 1915 Kurd derbasê wî ya lê dibin ev Kurd xoş mere dibêjin gava ku em hatine ve bav kalê me hatine vê derê mesela Kurekendê, Riyad Zemzamçî, Camuşvanê filan bivan divê gava em hatine vê derê wek Kurdê êzidî em hatine vê derê li wê derê Kurdê Müslüman hebûne divê em gava hatine ew jî derbas dîsa sifirîn hatine vî alî arasê. Yani ez daviye de dokuzum evi işte berdişim. Her taraf dema Sovyet'e de bizim mafe millete kimcibar hepsi vaktaki mesela gelek derfete baştanı. Le başı emde denere dema ekte gohertene yani ev çe derfetten acaba kadını başladık şimdi. Tişteki acayip mesela çuma bunda Kurdin ezidi dijin em bejene çuma pampa Kurdan wan bunda nizik yereki sernava em bejene Rafşanbireme mektep vekiru. Mesela Dibistana Ferike Usuf, Dibistana Amine Abdal, Dibistana Şekoya Khodo. Şkoya Khodo. Teyrekizde de zamana Kurdici hafte 10 saatte ders dedi. De paşa van sala davin da melin her vakt zamanaki juda derfistin ezdeki yani dibejin evci bira bername da çebu zaruk evi zihin ba yani radyoda ciddi sahi yani ben mesela radyo Ermenistan'da 5 tane 5 Kurdi 12 5 hene ama İran'da mesela hında 5 Kurdi beceri 5 ezdeki vakt radyo bekirne yani her gün devlet ev politikana te gohrandını. Ya raşi eve valata merhaba. Burası jibaku evgotuna ki Kurdin Kafkasya he debejin merse babaxe ciye ki çağına kiriye. Ama hamun miskar dilbisin u debejin. Rastı eve gerek mera deşine. Evet bu bakışın. Ev mesela Kurdbejin zamanı ezdiki و دنگ ازدیخانه مثلا دماغ سوویت هبو یکتیا سوویت هبو یعنی نه حد بالا کسی کی بو کو بوگوتا تشتکی وساب دوزا تشتکی وساب کرد یعنی جی کسی کی نکار بو خوال سر کسی کی دی فرض کرد هر کس وکی هبو یعنی تو فرقه آذریه کی کرده کی آذریه کی ارمنیه کی روسه کی تنم یعنی تو جارا روسه نکار بو خوال سر Kurdaki zedetir bidita. Yani jisra xwalser Ermeniyekî zedetir bidita. Ermeniyek xwalser Kurdekî zedetir bidita. Azeriyek xwalser Kurdekî zedetir bidita.
ev mesela ku dibêjin ev meselekî bi rastî gelekî girîng e. Gelek caran em zêde Ermeniyî ciddî dikin yani. Em dibêjin me zilm û zorî li Ermeniya kiriye filan bêvan me zilm û zorî li Ermeniya nekiriye. Ne artêşa me hebiye, ne devleta me hebiye. Yani em hatine bikaranîn yani. Alayî Hamîdiyê hebûne, Kurd hatine bikaranîn. Gelek ciya Ermenîş aliyê Kurda hatine parastin. Ev mesela, hatta tiştekî dibêjim, gelek balkêjin. Ez bixwe ketim arşîva li St. Petersburgê, Leningradê, arşîva Akademiya Rojnasiyê, beşê Kurdolojiyê, arşîvê Ermeniya diyar dikin ku, arşîvê Rusa, pardon, arşîvê Rusa dibêjin Ermeniyê bi destê, pardon, Kurdê bi destê Ermeniya hatine kuştin, ji Ermeniyê bi destê Kurda hatine kuştin pir zêdetir. Ev yek. Politika ku dibêjin Kurd, ku Êzidî nekurdin. Politika ku dibêjin Zazan nekurdin, piştî Sovyeta hilweşîna Sovyetê pêk hatiye û polîtikaya fermî ya akademisyen û devleta Ermenistanê xwe. Yani îro devleta Ermenistanê yani bila Kurdê me zêdetir, tamam millet wekî millet sersera serçawa, ez jî gelek ji wan hez dikim, ez jî gelek cara çimena wana, minet cuda, lê devlet gelekî bi tundrawî nêzîkî Kurdayetiye dibe, nêzîkî Kurdan dibe, dixwaze Kurda jev û perçe bike, loma jî dibêje ev Êzdî ne, hûn Êzdî ne nekurdin, ev zimanê Azazakî ne Kurdiye, ne Kurmancê yan jî ne Kurdiye, Zazakî ne Kurdiye, ev polîtikaya wan heye û yani gelek akademisyenê wan hene pir navdarin ji yek ji wan jî Garnik Asatûryan e, ev polîtikaya devleta Ermenistanê ye. Gavê berê min ê gota ev mesela ku Kurd zêde perçe bûne û beşek ji wan jî Kafkasyayê bûye sedem ku îro seranserê dinyayê milletekî wekî Kurda tune ku şeş heft heb alfabeya bikartîne. Milletek li ser rûyê dinyayê tune ku nizanim ez bawer nakim ku sê çar alfabe jî bikartîne. Lê Kurd pênc şeş alfabe bikartînin. Kurd Latînî bikartînin, Erebî bikartînin, yani Aramî. Kirillî bikartînin. Ez basta okey alfabe dikim. Ermenkî, alfabe Ermenkî bikartînin, alfabe Kurçkî bikartînin, alfabe İbrankî bikartînin. Ve bu şeş. Dibe ku dibe heft jê nizanim yani. Tiştekî ecêb e, balkêş yani. Tiştekî wisa seranserê dinyayê nehatiye dinyayê. Tamam sen mücadele bakalım dayı. Karakter. Sual evvela sağlık gelek jara şuye nava Kurdê Kafkasyayê hatiye. Em vê derê vî welatî asimilasyona ku waset sal e beriya wê em nehesibîn ji komarê vir da awabûna komarê vir da bu sed sal bi awayê zabûnî bi awayê qedexeyan bi awayê cezayan bi awayê lêdanan sermet veşîn ser Kurdê bakî û güya jî bi xwe re kotekiya taxiya yani sosyolojî da Şerif Mardin tespitek kir mahalle baskısı diye hem gelek cara bir ru diminin hem ciki pırdik beybin yakratma müdahaleyi metken. Doji tramvay daha serim. Belli. Tuhazım bir sual bakın. Tündeki de hep gadayı teriyle koordinatki buan rahat hep beybini de şeydir. Yani ne derece Kurdî Kafkasya, yani Gürcistan'ı, Kazakistan'ı, Tacikistan'ı, Kırgızistan'ı Kurdî ve derece bir mahalle baskısı yani kotekiya tağı var ruh gel. Yani vakta ev Kurdî beydin. Yani mesela Kazakistan'ı Kazak ve kotekiya vardıkın nikaran beydin. An Gürcistan'ı nikaran beydin. An davetek koda nikaran bir rengi bir adeti karbinin an müzikavan embejin yani niyeri var cevderi ve çine gel. Saadata hoş yani bir sevsat ke ku tişte ku med nivsandine xwe yani tişte ku em bêjin me negotine em bi vî awayî dibêjin. Niha tiştekî wisa qetine. Nayê dîtin û tiştekî gelek eyb û şermezarî tê dîtin ji xwe taybetiya 15-20 salê dawî de berê mesela hinek Kurdê me hebûn ku pasaportê wan de bi taybetî basa Kazakistanê û Rusyayê û Kırgızistanê dikin. Beriya 15-20 sal berê em bêjin
کرد هبون که پاسپورت وان ده آذری دنفسان، پاسپورت وان ده ارمنی دنفسان، پاسپورت وان ده روس دنفسان. لیرو ام دبینیم که پرانی وان دما کتیچن یان تیچن پاسپورت خانوت کن، یعنی جگاه پاسپورت نودستینن جزار خوره، دما تو بد کی وک آیدیت پاسپورت وان ده کرد دنفسان. یک دو یعنی لهر گندی لهر باجایی لهر تاخی دما کو هجمارک هبه، هجمارک زاروکا هبه، لوی داره دولت آواکی رسمی مافی خوندنا کردی دده پرورده‌ی کردی هیا گلک کتاب کردی هاتنه چاپ کردن لوی داره حتی اشتره بجم آسیا ناویل بیشکه که و شانخانه که کرداجی آبا بیا بنابه زنگزور حتی نابر که چند پنجی کتاب جی چاپ بونه گلک درسی کتابی درسا هاتنه نفسانده بونه مامسته کنیاز ابراهیم جپولا سه چهار پنج حتی بجن پولا ده 11 تب آماده کردن اساس کردن. گلک سازبند وان هنه، هنرمند وان هنه، استرامبیج وان هنه، آلبوم وان هنه، گلک جاره دعوت و گوبند وانا چه دبن یعنی نابه کد دعوت و گوبند کرداده. آن دبک وکی ام بجن هنرمند کی میوان هات باب آذرکی بیلی یا روسی بیج علی پرانی سالی 89 دعوت و گوبند وان ایران من چاکو جسر حد چونه اینی وسط جلو برگوانا دیگه آوی. او مالا باسپسی تنه. بله. هوالا هنشا احمد ها برنامه بقدینن. لیاز بخصوصا خود شتاب بشه. یک سری داشت بود اب کتابه که صالح بیره که هیه دیسا کتنش نباهد کبار نباهد جد در هر فرد قاقاش ده نویس هیه. یکشی جبونا ماموسته رشور دکتر جلیل کتابه هیه. براستی اول کتاب تنیه شخص کنینه یا مالباته که و یا ملته که ارکون بخصوصا انتقال نزا بکن. یکشی حتی پیشمه سالدگر گلیه زیلانه دست پیدا کرد. مجبوره که وقت امبیشن زبان نو پنجمی سالدگر دیرانی نا گلیه زیلان همه بیره که پیشنگا که فوترافا چه بکن. یعنی دوی ام بیر بینن، دم ام بیر نینن، تی بیر کرنه. یعنی براستی که اب کنکشی حتی سر ملت امه لازمه ام به خباتا هر سال هر دن وانا بین بیرا جمعته جبه کدام عباها تدبیر کردنه جمع گلکتش انداده به دمای جهه اون روزا شمیه ونه بیره که اما گلک کفاش به دمای تنجی اما ده هفته سر هفته بیره که بکری بهله ونه اف چاقشی تکاره ونه وقفا من از داویه دا سر نوا وقفا اسماعیل بشیکچی و حمیار گلک تصیح دین مزمان مرا تبا آباد به گلک